I evo ponovo vašeg omiljenog fitness žabca. U današnjem videu podelit ću sa vama tajnu koju ni Indiana Jones nije uspeo da otkrije računajući svih 5 njegovih filmova. Džaba vam sve bogatstvo ovog sveta ako niste mladi i zdravi. A u današnjem videu dobit ćete recept za baš to. Moći ćete sami u svojoj kuhinji da napravite eliksir mladosti. Napitak zbog koga će vam telo biti izuzetno zahvalno ako ga budete konzumirali svakog dana. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Da razjasnimo nešto odmah na početku. Rekao sam eliksir mladosti, ali nije ovo neka naučna fantastika pa da stvarno dobijete napitak koji će vam omogućiti da zauvek ostanete mladi. Nemoguće napraviti tako nešto, kao što bi bilo nemoguće da ja postanem zgodni princ ako bi me poljubila neka lepa gledateljka. To imate samo u bajkama. Jebi ga, ostaću žabac do kraja života, ali sam barem zdrav i zgodan žabac, to morate priznati. Dakle, nema nikakvog čarobnog napitka, ali dobit ćete recept za napitak koji će ipak praviti čuda za vaš organizam. Kao što već i stoji u naslovu videa, zahvaljujući ovom napitku očistit ćete krvne sudove, imat ćete više energije tokom dana, imat ćete jači imunitet što znači da ćete mnogo ređe biti prehlađeni i generalno smanjiti šanse da se razbolite, imat ćete bolju cirkulaciju, a bolja cirkulacija znači zdravije srce što sigurno vodi do dužeg života i manje verovatnoće da zakačite neko od kardiovaskularnih oboljenja, koje su danas izuzetno čest problem. Takođe, ovaj napitak uticat će na vaš metabolizam i ubrzati ga, tako da nije loše da vam ovaj napitak postane svakodnevna navika i ako želite da smršate, odnosno dođete do zdrave telesne težine. Bitno je da odgledate ovaj video do kraja jer ću vam prvo ukratko govoriti o svakom sastojku koji čini ovaj napitak, a zatim vam i otkriti tajnu kako da ovaj napitak napravite i na koji način treba da ga konzumirate ako hoćete da izvučete maksimalne benefite. Limun. Sok od limuna bogat je vitaminom C, koji jača imunitet i pomaže organizmu da se lakše izbori sa infekcijama. Limun sadrži snažne antioksidanse koji pomažu u neutralisanju slobodnih radikala u telu, odnosno doprinosi zaštiti ćelija i usporavanju procesa starenja. Limunov sok pozitivno utiče na varenje, pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi, doprinosi zdravlju bubrega te samim tim može smanjiti rizik od stvaranja kamena u bubregu. Ima antibakterijsko dejstvo te doprinosi zdravlju usne duplje i osveženju daha. Kurkuma. Glavno aktivno jedinjenje kurkume, kurkumin, poznato je po snažnom antiinflamatornom dejstvu, odnosno doprinosi smanjenju i ublažavanju svih vrsta zapaljenja u telu. Redovna konzumacija kurkume može pomoći u smanjenju hroničnih upalnih procesa u organizmu. Kurkuma ima antioksidativno dejstvo, odnosno štiti ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, te na taj način doprinosi očuvanju opšteg zdravlja i usporavanju starenja. Kurkuma može imati pozitivan uticaj na zdravlje zglobova i ublažavanje bolova kod osoba sa artritisom. Doprinosi boljoj funkciji digestivnog sistema, reguliše nivo šećera u krvi, povećava osetljivost organizma na insulin, jača imunitet. Crni biber. Glavno aktivno jedinjenje bibera, piperin, ima snažno antioksidativno dejstvo i pomaže u borbi protiv slobodnih radikala. Dakle, i biber utiče na zaštitu ćelija i usporavanje procesa starenja. Biber doprinosi boljem varenju jer stimuliše lučenje digestivnih enzima i želudačne kiseline. Ima antibakterijsko dejstvo, doprinosi zdravlju crevne flore. Piperin iz bibera povećava bioraspoloživost određenih nutrijenata, a posebno utiče na bolju apsorpciju kurkumina. Biber poboljšava cirkulaciju, ublažava simptome prehlade i pozitivno utiče na zdravlje disajnih puteva. Maslinovo ulje. Maslinovo ulje je jedan od najzdravijih izvora masti jer je bogato mononezasićenim masnim kiselinama koje povoljno utiču na zdravlje srca. Maslinovo ulje može doprineti sniženju lošeg LDL holesterola, dok u isto vreme pomaže u očuvanju dobrog HDL holesterola. Maslinovo ulje sadrži snažne antioksidanse poput polifenola, koji štite ćelije od oksidativnog stresa. Pozitivno utiče na zdravlje krvnih sudova i elastičnost arterija, doprinosi boljoj kontroli nivoa šećera u krvi, ima povoljan uticaj na zdravlje digestivnog sistema, pozitivno utiče na očuvanje kognitivnih funkcija, smanjuje upalne procese u organizmu. Đumbir. Aktivni sastojak đumbira, gingerol, zaslužan je za većinu pozitivnih uticaja na ljudsko zdravlje. Đumbir ima snažno protivupalno i antioksidativno dejstvo. Đumbir može doprineti jačanju imuniteta i boljoj odbrani organizma od infekcija. Posebno je poznat po svom pozitivnom uticaju na digestivni sistem. Može ublažiti mučninu, smanjiti nadutost i gasove, poboljšati varenje. Pozitivno utiče i na cirkulaciju i regulaciju šećera u krvi. Cimet.
Pored izuzetno prijatnog mirisa koji ga karakteriše, cimet je bogat i brojnim antioksidansima koji štite ćelije od slobodnih radikala. Pozitivno utiče na regulaciju nivoa šećera u krvi, poboljšava osjetljivost ćelija na insulin, doprinosi zdravlju srca i krvnih sudova. Antibakterijska svojstva doprinose jačanju imuniteta. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Jabukovo sirće. Jedan od najpoznatijih efekata jabukovog sirćeta je njegov pozitivan uticaj na varenje. Ima antibakterijsko dejstvo i time doprinosi očuvanju zdravlju creva i ravnoteže crevne flore. Mnoga istraživanja ukazuju da poboljšava osjetljivost na insulin, zbog čega se često koristi u kontekstu prevencije dijabetesa tipa 2. Jabukovo sirće može doprineti zdravlju srca i krvnih sudova, sniženju kolesterola, detoksikaciji organizma. Med. Med je bogat prirodnim šećerima, vitaminima i mineralima. Predstavlja brz izvor energije za organizam, ima antibakterijska, antioksidativna i antiseptička dejstva, zbog čega se često koristi protiv simptoma prehlade. Poboljšava varenje, pozitivno utiče na zdravlje srca, reguliše kolesterol, poboljšava cirkulaciju krvi. Čuli ste kojih 8 sastojaka čine moj tajni napitak. Napitak koji ja konzumiram svakog dana i zahvaljujući kome sam uvek zdrav i znatno smanjujem verovatnoću da nekada u životu imam problema sa nekom hroničnom bolešću. Naravno, na to utiče i bezbroj drugih faktora, ali verujte mi, ovaj napitak igra veoma važnu ulogu kada je u pitanju prevencija. Evo kako ćete da ga koristite. Trebaće vam šolja od oko 200 ml. Na dnu šolje sipajte malo tople vode, dodajte sok od jednog limuna, 1/3 kafene kašičice đumbira u prahu, 1/3 kafene kašičice kurkume u prahu, prstohvat mlevenog crnog bibera, prstohvat cimeta, kašiku jabukovog sirćeta, kašiku maslinovog ulja i kašiku meda. Dopunite šolju toplom vodom i sve to lepo promešajte. Verujte mi, ukus je mnogo bolje nego što mislite. Ne mogu da kažem da je preukusno, ali daleko od toga da je gadno kao što vam sada možda deluje. Čuli ste kako svaka od ovih namirnica deluje na zdravlje, a zamislite te kakvo dejstvo postižete kada ih sve pomešate zajedno i popijete na prazan stomak, svakog dana pre prvog obroka. Ono što ćete prvo primetiti je da imate bolje varenje i ređe se prehlađujete. Uticaj na kolesterol, šećer u krvi i kardiovaskularno zdravlje vidjet ćete na taj način što, nadam se, nikada nećete imati problema sa tim stvarima i krvna slika će vam uvek biti perfektna. Ne mogu da tvrdim da ovaj napitak može doprineti u lečenju kardiovaskularnih bolesti, ali siguran sam da kao preventivna mera može odigrati izuzetno važnu ulogu i smanjiti verovatnoću za nastanak neke hronične bolesti. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga, ostavite komentar, pretplatite se i kliknite na neke od ova dva videa na ekranu kako biste nastavili da slušate korisne stvari.